Gradonačelnik Brčkog, Anto Domić, održao je danas godišnju konferenciju za medije i organizovao prijem za novinare koji izvještavaju iz Brčkog. Godina na izmaku obilježena je od turbulencijama u vlasti distrikta, kako je istakao osnovni zadatak jeste da 2016. bude godina investicija i bržeg zapošljavanja. Brojne kadrovske promjene unutar vlade i zaoštravanje odnosa između političkih partija i grupacija koje čine lokalni parlament usporili su realizaciju više važnih infrastrukturnih poslova i projekata u interesu svih građana, ali je 2015. ipak obilježio dugo čekani početak izgradnje obilaznice, rekao je u obraćanju novinarima gradonačelnik Anto Domić. I druga pozitivna stvar koja se tiče svih stanovnika Brčkog distrikta, a u sferi je infrastrukturnog projekta, jeste da ćemo, bar se nadam, do kraja godine, ako ne odmah s početka sljedeće godine, imati završen drugi važan veliki projekt, isto više milijunski, a to je izgradnja glavnog transportnog cjevovoda koji snadbijeva Brčko vodom za piće. Domić je saradnju s lokalnim medijima i novinarima, dopisnicima iz Brčkog ocijenio korektnom, ističući da vlada nije odustala od zakonskog uređenja statusa i zaštite ove profesije. Uistinu moram reći da nismo to izgurali ni onom dinamikom, ni onim tempom kojim smo mi htjeli i željeli, ali ne znači da nećemo nastaviti to i ubrzati. Kolege novinari ne negiraju uglavnom korektan odnos vlasti, ali smatraju da za otvoreniji pristup svim informacijama ima još puno prostora. Pojedini šefovi odeljenja izbjegavaju da daju izjave ili se najavljaju na telefon ili kažu sutra se dogovorimo i tako, ali inače generalno problema nema. Mislim da postoji taj neki prag tolerancije sa jedne i sa druge strane. Postoji kod većine zvaničnika u Brčkom distriktu želja i volja da surađuju sa novinarima, sa medijima i preko nas surađuju sa građanima. Nakon godišnje preskonferencije gradonačelnik je organizovao i zajednički ručak s brčanskim novinarima i čestitao im predstojeće novogodišnje i božićne praznike.